Only people are getting attacked. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 ku mwaka wa 2024 nibwo amatora y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuba. Abari bahanganye muri amatora ni Kamala Harris na Donald Trump. Ku mpande zombi buri wese yari afite imigabo n'imigambi yo kugeza ku banyamerika bazaga 340,000,000. Hagati ya Donald Trump na Kamala Harris umuro warase karahava. Bamwe bati umenya Kamala Harris agiye kuba umugore wa mbere uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umukuru w'igihugu. Ibitangazamakuru by'isi yose byifuza gutangaza amakuru y'aba bombi. Bwa nyuma na nyuma umusaruro w'ibyavuye mu matora waratangajwe. Abakunzi ba Kamala Harris bimyoza imoso mu gihe ku ruhande rw'abakunzi ba Donald Trump ibinyobwa bihenze byafunduwe. Ibiribwa bitamirijwe ibikoko byiganjemo ibiguruka biraribwa. Ari ibirori byo kwishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Bamwe bavuze ko impamvu yatsinze amatora ari uko yarashyigikiwe n'umuherwe wa mbere ku isi Bwana Elon Musk watanga akayabo kabasinyiraga kuzatora Donald Trump. Aha ni mu gihe ariko abasesenguzi mu bya politike basobanuye yuko intsinzi ya Donald Trump yaturutse ku migabo n'imigambi yagejeje ku mbaga y'abanyamerika babaruka mu bihumbi magana. Nk'umucuruzi mwiza Donald Trump yakoze ku nguni hafi ya zose ubwo yamamazaga, aho yasezeranyije abanyamerika ko umunsi yasubiye ku butegetsi azaca ubutinganyi mu gihugu, impamvu yashoboraga gutuma yigarura imitima y'abakristo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anabasezeranya ko azahagarika intambara yo muri Ukraine mu masaha 24 gusa. Byumvikana yuko yaragarutse ku ruhande rw'abanyapolitike. Abasezeranya ko umunsi yasubiye ku butegetsi azatuma TikTok ikomeza gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu gihe abanyamerika benshi bari bahagaritse imitima bitewe n'uko ubuzima bwabo bwinshi bushingiye kuri TikTok. Ingingo yatumye yigarura imitima ya miliyoni 170 z'abaturage bakoresha TikTok byiganje muri urubyiruko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ageze kuri uyu mugabo n'umugambi ahashinga gatagira ati umunsi nageze ku butegetsi nzirukana abimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Aho yavuze ko ababimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko aribo batumye imirimo ibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari imirimo avuga yuko agenewe abanyamerika. Uyu munsi imijyi yacu yuzuyemo ibivejuru tutazi. Abanyamerika bakomeza kwirundira mu mirimo ivunanye ndetse akazi kabo kamaze gufatwa, ariko se muza bagatwaye abantu batwaye akazi twaremye. 107% by'iyo mirimo yatwawe n'ibivejuru tutazi. Murabizi nyine ukuntu bibabaza cyane kuba amamiliyoni y'abantu akomeza kwisuka muri iki gihugu cyacu. Aho yavuze ko Amerika yamaze guhinduka nk'ikimoteri cy'isi, bisa nka hari ugucyurira bagiye bahashaka amaramuko, by'umwihariko abahinje mu buryo butemewe n'amategeko. Turi nk'ikimoteri cy'isi. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nibwo Donald Trump yarahiriye kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamaze gusubira muri White House y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yasezeranyije abanyamerika. Ku ikubitiro Donald Trump yagaruye TikTok muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amakuru yarimo acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko TikTok yamaze gufungwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu amakuru agezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko abimukira bari gusubizwa mu bihugu baturutsemo. Ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira ibyaha nyambukiranyamipaka US Immigration and Customs Enforcement giherutse gufata abimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko barenga 3500. Nyuma yaho Donald Trump yahise yohereza indege zisubiza abimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko basubizwa mu bihugu byabo. Kugira ngo wumve yuko bitari byoroshye nuko hifashishijwe indege za gisirikare kuri iyi nshuro. Kimwe mu bihugu Donald Trump yari ahanze amaso muri iki gikorwa cyo kwirukana abimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko harimo Mexique. Nyuma yo kwirukana abanyamegizike benshi, umuririmbyi akamukinnyi wa filime icyamamare Selena Gomez yasutse amarira imbere ya kamera abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza agahinda yatewe n'iki gikorwa cyo kwirukana abimukira binje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko abanyamegizike. Agira ati icyo nshaka nuko bihanganisha gusa. Abantu banjye barimo baragabwaho igitero, abana ntabwo babisobanukirwa. Mwihangane, nakifuje yuko hari ikintu kabikozeho gusa ntabwo nzi ukuntu nabikora. Iyi video yayishimangiye agira ati munyihanganire, aho yashizeho na emoji igaragaza ibendera rya Mexique
bigaragaza neza yuko kuko yarababajwe n'abanyamegizike kurusha abandi. Kubera iki Selena Gomez yaririye Mexique kuri uru rwego? Selena Gomez yavukiye muri Texas, nk'imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa se Ricardo Joel Gomez yavukiye muri Mexique. Bityo rero Selena Gomez afata Mexique nk'iwabo, abantu baha bafata nk'abantu be. Gusa video ya mbere Selena Gomez yashyize kuri Instagram yikurikirwa n'abasaga miliyoni 122 yarayisibye, ahita yandika agira ati ikigaragara cyo ntabwo ari byiza kwereka abantu ubugwa neza. Kuri ubu leta ya Mexique yiteguye ibihumbi by'abaturage babyo birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi byumweru bigiye kuza. Umwe mu ofisiye bashinzwe binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Homan, yabwiye Selena Gomez n'abandi bamushyigikiye ko bagiye gutuma umuryango mugari urushaho gutekana. Ati ibyo ni ukubw'ineza y'igihugu. Akomeza agira ati turimo turakomeza twe, ntabyo gusaba imbabazi turacyagiye. Iki ni ikibazo gikomeye cy'umutekano w'igihugu kigeze kubona, kubera yuko hari imiryango myinshi yagiye ifungurwa, aho twagize ubwiyongere bw'amata twicana n'ubucuruzi bw'abantu. Twagiye tubona yuko imibare y'iterabwoba yagiye yongera inyuze ku mipaka. 1/4 cya miliyoni z'abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza binjira, ndetse tugiye gukora aka kazi, tugiye no gushyira amategeko muri iki gihugu. Niba batabikunda bazanye muri kongere bahindura itegeko. Tugiye gukora operasiyo nta bintu by'imbabazi, tugiye gutuma umuryango mugari urushaho kumererwa neza kandi utekanye. Tugiye gufungura imipaka dukomeze, tugiye kubikora.